TV. Mwana musesiane kwa kiweyo cha kuchende kwa gicha kwela na cha kuendesiane tawa Steven Mwema bani mutongo TV ngwatu ya mukamba na indi ni twatho kewani aini maitu muthenyani wa umundi ni mekwithia maitu elesia yulua maundu ma Ûîmi na indi ni undu ng'ombe cia kucia Yîia utona kucithia nesa ukecethia ni ciana nesa na ni cia kunenga Yîia ni ye nikena ni wicethia we mwene wina liwani yepu muci gwaku na ingi wina kindu utonota ukakwata mbesa na indi ilembeta ya ukamba ni twikana kana ni thito ina munao mwingi ku watano ukwata mbesa wicethia no utona kuwa mbemba na utona kuwa mboso na sindu lengi sio nthe ukwitho yenda nthini wa muci waku na indi kalivu nthini wa Kilungu na indi watindata natindanesa Steven. Wewe ni wetata? Nye kwa masito nitawa Benson Landa. Ndukuma kampani ya ndawa sindo na siya mundani itawa KWÉSÉLA Africa Limited. Ila before kana itirambo so visitwa itirambo sensi sitwa yatawa Coopers Kenya Limited kana Kupaki Brands Limited. KWÉSÉLA yekata? KWÉSÉLA ni kampani ya kutethesia Ûîmi kukwata kwithia na benefit kana kwithia na ukwati musio mundani kwake Indonesia yake mundani kwake so we witu majorly ni kunenge solution kana kunenge kindu cha kutuma ta Ûîmi wetana kuteteka biashara ni wako tase pe aimiele pe Ûîmi moise KWÉSÉLA na umetumia pe Ûîmi ongi utalikana na KWÉSÉLA aimiasuma na kibadhokani chao in terms of yield ya sindula mekumia mundani kwa kidumwe tukwashua hivi ta kampani ya KWÉSÉLA ni kana watu products hitu kana sindula tukutethania solution yetu kunenga nasio ni the always we sure kana kini to assure of the quality kila twakutabia twakwenda au fulani ile kunduna to sure na tutatita na twa test twamana kana ende twakwenda kwika ni kwiku na kwa Ûîmi lo tumita ndawa situ kwa kweli ni kana nuonete mawasiao manene na ni the esi kana sure kila twamutabia ndawa sini ile kwika ni kwika nondu usini we wito na wetu twithito twika for miaka bwaya na imu ndelu Nike natulike kwa products lamu na sio makliki na peka story kama ulili kana success story ukesethia one of your achievement ukase muthono mwepe Ûîmi watumiye na eso pomia kasauka nene kana eso pomia Yîia wesethia ne amutethia atakwata mbesa mbingi utona kwasia mutethetia dizini weta ibaro ni mbingi ini nonete Ûîmi tuambia na Ûîmi kumendi ambia kuma kwa kana nyumba yake edani ya nguku edani ya nguluwe edani ya ng'ombe kuma kwa kana nyumba yake timutethesia munenge design ya nyumba yake timutethesia kusakwa ng'ombela kana kindu kila ng'ombela nzio kana mbuila nzio kana mundu indi wailo sobia munda wake gina kuma hata kitambe hata ediana Ûîmi katika kiwango chote aizo vikia success aizo either success keli nonete miunda mbingi niendete nyemwe na tamundu na taninda kitali gatethesia Ûîmi tanethia aikwata baita kuma ng'ombe yake kuma mundani wake ngona improve it na ketha no atania Ûîmi wake kindu kingi nonete ni kana aingi mayutania Ûîmi wo aimiengi maika masabu pia nonete Ûîmi mundu asia ni mite ni ndio kwa miaka mingi lakini wamkulia utethio la kwatite kuma Ûîmi wapo ndesa kunenge nikindeka record ndeka isabu akekulia hii yo ila ng'ombe yako yanenge iye liti 5 kana liti 3 ni minenge ni investi kindu chana ndakuma ng'ombe nisi yakwe kenda nenge Yîia nenge na kuma ni profit mio ni mekite with andu ingi meko sakiliti mbesa in fact mundu mbesa mukoni a support ng'ombe yake iliali ng'ombe su yake niele kwenda imu support kana mundu su yake niele kwenda imu support ngukuzi yake niele kwenda imu support hata mathai normally wale ota mathai yani ngukuzi yake inasio okay mathai asu ni matethesia nguilingi kwa na kwa support musio mwene na pia ni ngwate lwangi mbukone lakini na maika masagu asu na mundu apundu botu kaithira KWÉSÉLA Africa Limited kutethesia kumanai yoi Ûîmi profitable with the Yîia Ûîmi wina ukwati with the Yîia na hilo kwikate keno kwa Ûîmi sino ukwati pundu botu kilati nutu ina extension tuna matembea miondani matembea kona imemitu na kumatethesia kumanai yo ndienda kwithia mundu wako hithi wina profit na ile kwikata na kuni watu kilana na products itu na expertise itu ila twasini ya kuma ni ya mbewa miaka yana utethesia weta Ûîmi ko ni ukuletwa sebabe ng'ombe ile na uzi ng'ombe no kasia uketha ng'ombe no imone tumia sindu cia KWÉSÉLA na ngine tumia uketha ng'ombe isu physically uketha that see very different perfect tuni kindu kumoni kita na twikita ntoka kama ng'ombe tumite sindu situ
na ng'ombe tu tethe tita tu kusomethia ndi ilie na ng'ombe utatethe tu ni sikiel na kusomethia ndi waile kutumia sindu situ mbele yake na kibatho ni kinene muno na bunu votu kitetu mana especially sindu la simbe vitu kwa ile itumia hata na kibatho ni chukela bunu votu ko mwitha na product na ndawa cia miti na indo ti ng'ombe cicioka ti indo cicioka kumbu sindu cicionthe misi tene kana muno company ya sikeli eskiweta ya Ûîmi wa ng'ombe cia Yîia. Okay. But over time ni tu evolve tukatulika Ûîmi wa ng'ombe cia nama, Ûîmi wa nguku, Ûîmi wa mbui, Ûîmi wonde in jumla. Na muno kwa miaka 10 ndelu nitwalikile Ûîmi mwene wa itara crops. Kana mundani palo bandambe masia kubanda mbo cia kubanda ndengu cia kubanda manana wa banda kitunguu wa banda malu na ti utethesia kukela weta Ûîmi na kukwata baita kuma Ûîmi wako tunje kindu kila kile ndo mondo kana mindo itu aim itu ni ku make Africa to be a sustain or rather idea ni to na ku sustain food production na tuni to keep our promise twambia naku mwaila kuona kibatho kwani ndo twenda naku na tukibitha cia kunenge masomo asu yes pe mali nayo kwitwa MAKÜLYO super na mwene myo MAKÜLYO super ni la titamyuno kana situ ya MAKÜLYO ni situ mingi me interact nayo ni situ itu tumia kwa myuno itu no kuleta ni zi me ama kulia saingini mbona bindata ni ng'ombe yana nga myuno na hisieka ntona wa survive pena kibatho kwa ni bana chongo na twithie ni twakimana ibinda tene kindu chambe ng'ombe situ cia improved ni la cia tene na wethe ng'ombe wana ikunenge Yîia litomo kana litili unenge tu kindu kinene muno lakini ng'ombe ni improve itwe ndo kwithia bindesu ya tene twaza Yîia kana Ûîmi ta profit ta wa kunenge mosiao ndio ndo kwithia Ûîmi ni kindu cha ile kunenge mosiao ni improve itwe ithia ng'ombe situ ni cia ile sumia Yîia ingimbe wende suma cha before na yime ingimbe wende suma cha before ni si lose vitamins ni si lose minerals kwa mwili. Ni chao utumasumia Yîia ingimbe wende suma cha before. Kinu cha mbene ila tuita improvement over time utavitu yake kana ni improve yao ng'ombe ukethia nwasaki wa combine cia unenge kindu kimbeta okay over time sienda si improve you wima na ng'ombe yumese liti 5 na ngi yumese liti 10 we combine sili yongelanga ng'ombe yako yumese liti 5 na ngi yumese liti mbao wa kwatani sili wa kakala artificial insemination kana cross breeding ya improve so sienda si improve with oyu pe ng'ombe itona kunenge lita 60 tena kindu kidika kwa mudana 60 liters per day yes iko na yuni wote tofauti yokela so ibindesu ya tenikuita ng'ombe cia ina sio masi Yîia ingi no yini siku yenye ingi sio simanzi si lose muno kuma mwini wo na kula kiukwata kuma leuni na kuma kundi kiu support kila ng'ombe si lose minerals ilusie so ndio kindu chambe tu ya twenda minerals kindu cha kele vindata tenikuita idayo oibe kala zero grazing kana intensive farming or that zero grazing ni semi intensive with ng'ombe si udi utayo ni si udi bala cia ya sikwata myunela selo kwata no ndo au ntu ya twenda supplement kindu cha katatu ni kana odwena ku improve ng'ombe ni withia ndo tisi yaku kana yeyekete jini cia tisi yaku Africa na tisi yaku kitui na tisi yaku mwingi tisi yaku area situ si prone to kwata mawu so myuno nitu ni tethesia pia ng'ombe kukita mawu so apart from improve Yîia ng'ombe yako kwata Yîia ingi ng'ombe yako ni tu myuno ni dai so petu pia ku support ndingi wita muno wita MAKÜLYO super ndo MAKÜLYO super ni muno nenga ng'ombe la si kumia Yîia ng'ombe la si ukamwa na benefits yayo kana utedi wayo ni kana apart from kuongela Yîia tondu kindu chu assured you wanenga MAKÜLYO super indi ya elite we support na sindu lingi of course Yîia ndiye tawani mwino peke yake ni tawani liu ni tawani kutekia ng'ombe yako ni side ni comfortable but apart from kunenge Yîia waze ni kuongela Yîia ni kuongela Yîia to put this into context hata kwaze kuongela Yîia tuwase kuongela Yîia ta kiwango cha nata kiwango cha nata itengemea yumi tate ng'ombe pia nundu ithia be ng'ombe no minenga Yîia ni ng'ombe ya muthemba iba twasia kawaida Yîia ni factor ya genetic ya ng'ombe ndo yombitwe na pia leu kana environment pala environment ya ng'ombe pala ila ng'ombe yaku minyita nai ona minenge chao na mikata ndigisa kwithia comfortable kunenge Yîia ya ng'ombe yaku minenga ki utondo asia kiucha ile kwitha throughout ndo 70% ya Yîia ithia yaku ukapika ng'ombe yaku ukeka umiete kiu nita mundu yu thamba kama roya kiumba kuitu ng'ombe ukeka umiete kiu ila wenda no itunga ingi kiucha ile kwitha kala kiu throughout kiu kiteu
twazia ng'ombe zu yakwele ng'wa kukiteu indu tono ng'wa kukyaku so apart kuongela kuma kuongela Yîia KWÄSÍLA utumia makili super ni kakila ita fertility ng'ombe yakwithia ni kwitia nzao ila elite na yetie nzao peke ni kuta conception kwitia nzao the lab yetie nzao wamenenge nzao kana wameka artificial insemination ni ya conceive kana ya kwata ni ya kwebu tuni kindu important muno ndo matete amesi so apart from kwithia yetie nzao ni yetie nzao wakati la elite pia ni ya conceive kana ya ngombe ni ya kwate ni ya kwebu kindu cha katatu peke ita ya minosia ye kalebinda yanata yuka wewe kuona ng'ombe yetie nzao ilambe normally twazia between 45 to 60 days ng'ombe zile kwida ititi at least once ititi nzao at least once akindu kingi yete semituku yanata ng'ombe no ide sie yesuo no ide after 2 months bado ono yumye kiko within 20 days ng'ombe yaku inengeto maklik superness inengeto maklik mimi ya maklik ne ile kuona yete sia neko then ya within 45 days within 40 to 45 days nyoka on eat nesa so chuni sindwila apart from kongela ndo ndo emingi da maisise yeyoka lukazi yeyoka na miundu ngino yo nenge yeyoka lakini maklik super ne kunenge Yîia ne kukikisha ng'ombe yaku nyoka ni yetenza ile ibindela elite ne kikisha ng'ombe yaku kana ni ya yetenza ni ya conceive ni ya kwata mbeu ne kukwaisha ng'ombe yaku ina kikonde kitende ikonde kitende witha akiziju ni kiushain nita kibake muta kuzu wa maklik miuno ito ya maklik witha ng'ombe yaku ni ya kwata miuno na ya kwata ikonde kitende ng'ombe kwendezi yani ng'ombe ila tuta fresians yale with black and white ti black and brown ene okulie otobu kwa Yîia nondo muno mundu wa ng'ombe Yîia da asete kwa Yîia twasie yuma selita itano yongela tasia nata kwangala ndikwenda kwasie yongela lita itano kana pekela hii tasi tuweke kukweta it is significant addition for example kindu kitona mundu tono mana ni yongela kana yeko kuongela kindu ni kindu kitona kuongela na ipo tukasie wamino menenge makili super suo kindu kingi una sense yilwa ng'ombe yaku wambio menenge makili super kiwango kila cha ilite na hiyo ingine sense unenga ng'ombe yaku leula umenengo leula na menenga kila kindu jonte within a week not more than a week nuko na significant increase ni pala withia ya ng'ombe yaku numese lita 5 nuko naambia kumye lita 5 nusu lita 3 lita 1 lita 10 siendetu sawa you tukunda kwa nuko na significant change tukwaje either more than cost ya mono si to yo wangala yes nuko na improvement more than cost ya ila mono si onengi yes kwe miuno kibathukanio inenga wa ng'ombe mwe yes miuno inenga depending na kiwango cha ng'ombe na stage ya ng'ombe pe kasau kanini kaizone ngomundu la ng'ombe nene kunengwa nundu kasau kanini nika kwenda kindu kita growth na miuno no isobe tu ithie ila balance sinde ni wayo kutethesia ng'ombe kiwango ni kilai yani kasauka nini kenda miuno ya mabindi kenda miuno ya kwaka masusi kenda miuno ya kutethesia kusobia fertility yako na reproductive system yako na sinisha mudembozu so withia katika kila stage ya ng'ombe ni kwenda kiwango munu usobe tu na wa plan sindu si akutethesia kiwango si akutethesia ng'ombe ni kiwango ni tu for example ila tuna maklik ila itieta kampuni ya Africa Limited kasoke kasi yau kwambia matuku 10 kana imidili kasi yawa nitwambia wakanenge munubu na munu rata kanenga munu mwita CKL extra legends uzini munu introduce metuke muno CKL extra legends ni tethesia ni 45 kana niongele to sindu tethesia kasaukaku kwija ni kumandi kena foundation nzio tondu sinyo foundation ami maide amesi kana kasau niko faita wa mundu wa muhimu kasau niko faita wa muhimu na widi ya mundu kasau nika minami yake lingo kezo tukasi ya kaina ina kasau ba na ndia kaeza huko nit kaeza kumboni eka kwenda nzao niko kambia semba ninakwambia kaita widi awa lose nondu kasau within 12 to 15 months kaile kwida keti nzao na kanengo ikenda by end of 2 years kasau kaile kana kasau kangi kuti kasau tayari ni ng'ombe ile kwida kasau kangi so nimekala mabika miaka ile ai mbona kasau kaka kwa mbona ndia isa kuona kayuko nit na kundwa kanenge foundation nzo yuje CKL Africa nimbo tukatu kakuya hii atwa kusomedia na ingwe sakonenge kuni abuke baka kaile kusomedia nzia nizo so kasau kika ni kwambia matuku 10 indaka bika matuku mita mtatu bila tuta calf nkami no kaile nika ifani nikanenga munu sito CKL extra legends kabika mita mtatu gina mi elect before kasi kabika mitandatu ngina mi elect before kasi be munungito ama click plus ite desi akasoka kukasovi frame within ka the foundation nzio na ikasovi mwi wako no kwata vindi makwata vinda neza na ikaina kuinike no te desi pia kutuma ketenzo
isu MAKÜLYO plus after MAKÜLYO plus mi link before ngombe yakwisia ituminenga yake nikita dry cow MAKÜLYO dry cow ya kutethesia pia na ngombe yaku yukosia with yasia ina mikwango kiani cha munu na pia ndena kwata kindu kita milk fever. Milk fever ni wala da ngombe ni asia suo kana 2 weeks before sia kana 2 weeks after kusia ngombe ni abaluka kana 1 week before sia na 1 week before kabla yasia ni abaluka na yemwe nkukila ndina vitama mabindi chita milk fever ngida kasi ya muniendi ndi ndo akuja ndame tethesia kwata kiwango kila ja ile kwata cha miunu na ndi ya ile kujaibwa na immediately ngombe yasia issue immediately after that sense yuko kama MAKÜLYO super wabika ngombe ya minosia wende anomenenge MAKÜLYO super kama gina 2 months before isia yingi niwe umesenzi yingi umenenge MAKÜLYO dry cow normally ngombe ile kunenga kasau kila mwaka na kwa kasau niko faita wako wasisia alame kama sababu monesa yiye yote thesia ku maintain ngombe siako niyo tho wa munu niyo tho wa lewa ngombe niyo iba muthukumi niyo kama ndo asimonde with yawe kama ndo asimonde mala mengi yiye no ile kutie mbesa lakini wena kasau kila mwaka with yawe assured kana wina profit ko muno uo ndeto nena yuka kasau kaka ondo to ka prepare mbaka yu kan kasau kaka yuvu kwa pepe kwa muno pe mundu kwikule makulu ile kindu chambe kuma ila nasi we kumela ngombe sia kwisia wandi nenga muno na no na yiye kala niki yu no ke kwambio nenga muno alafu ile ikulu ile ngini tasi ndianenga muno lakini yune we lwasi KL na MAKÜLYO na ndianenge mona ngombe yakho nene no nambile ba ukana nasela good kini chambe muno tanenge ngombe siake muno no kulusi na chotasia nundu ndeka hesabu yake yakumana ngombe kane kunenga baita kati kunenga baita oitwe ya ngombe for the sake of yona kilo ya ya ngombe ni chitu mutukuinga tuitwa kwa asia kana cia mutembozo ngombe yako ile kwithe ngombe yaba ile kwithe biashara ni business in fact ile kwithe business with wabi kama usiwa kunui kama sababu mago kasesio muiwa withela ngombe yako nengi ingilisi anonduna ngombe yako nengi bitwa anonduna so mundu nenga ngombe yake munu definitely ndeka kama sababu make nundu kwa ngombe yake wasia nesa paiki ndisa kunenga baita okay chiringeni chambe kindu cha keli twazi ndu nenga ngombe yako maita no ambie ndu nenga ngombe yako munu no ambie menenge sio yes the earlier the better nundu akwitha wambia puyu kunipo mindo yako yambite kwendea watete kwambia ku menenge munu nuko na ambia ku improve nuko na ambia kwitha na change kila hivi naona ambia kuangalaia ngina teta optimum depending on also umeye tata ndio kitu ndo asia ila nuko na bena challenge ndu si wambia ba tuiteithia ndo masikiela Africa Limited ndio kutumia daktari kutethesia indo tunakwaya kutuikitia munda waku ile ni profit kutuikitia ngombe cia kwithia cia kweta baita ti ngombe cia kalabuka isia cia kona wa frustrate iwe ndo betha bena attachment ya mundu na kindu chake kithayo wija nduka ndo ngombe lakini kwa kawaida kwa wiki ni ngombe ngombe wiki ndu kunenga lakini ni tukwenda ku improve apart from ni connected nayo ngombe yako na kukisia kunu app pela tamuimu wa moyo ali kama siwa cia ngombe cia kwendi sigende with the wendi chunga metoja nukua moyo apart from attachment hizo twenda with the yes we attached bu lakini ngombe yako pia ni kuonenga profit okay na ngombe hizo ni cia sitawatende ni cia mekune peke yake kana ni mpaka ila situ cia koya musi ngombe yoyote ni kudisa kunengwa muno tondi zinacha nicho kitumwa nambina kwa sei tena etwa twa aita yone yes oida titwa aita yone ndinyi cia ngombe muzi tika mondo na mingi ila tutanziro nondu wa kwitha tila binda ata twa ngombe kitayone sika na mundu sinene mundu na ninge ndama na ngombe ni kwenda mundu nicho kitumwa twa akro numere ya mwisi balabe yake tayo ngombe wathibu hona cio ndi kwetu kukuma ndi yite kwa na nicho kitumwa no yu ngombe yenda muno wona ino ya itani ino kukulia muthanga nikuithe kwetu manda muno nekenda tumebutuke bai pe mundu kuiwa mundu akakule ola mundu wako ikisioni no cia kamenenga nekenda wisithi ande tikuya kosa sindu ingi izini ngulie sio nikuithe ibe izito ingi yake kamba ito no describe kini chao lakini mundu usiwa mindoni with na sindu ile with ana sodium na chloride yes lakini ngombe yenda more than 10 items ila tuta no wena chao indi zikwa nondu sina sitondu sitawa ni minerals na vile tuta macro minerals zesi ndika kwa wingi ta sodium chloride magnesium sinja muda bila sio ngika kwa wingi ila seba muno ila seba usoa muno wina minerals yonde ila ngombe kwa kiwango kila cha ilite kuna wetha mindo tikila nene timiono tu na tiki kwa tu na magnesium ina chao but tume balance it kiwango kila cha ni ugena ngombe sio mino na muno su ya kwa ta kiwango kila cha ni basi ndio sio nengo la waisio ndizo nengo hizo inaitwa Diamond V XPC ndabete kuma ba kwa mindo kwa mindo ni kana
oilo menengata ndo akondongi nimekula sio yeah wale to menenga we another no mundo no yaka tula uonde oilo menengata penzi ile kanita sio onenga muno okay nenda kwamba ili kana kunengila best zembe nila twasya kustimia uso bi traf pando kana withia bandu bala wikia muno wako withia kioko kathima itwasya tamaki super oilo menenge 200 grams per day ngombe mwe 200 grams per day izino basic kila muthenya in short oilo menenge siko nana cia muno kila muthenya mwaka mwima kwa mwaka mwima yes utokela okay mundu tenewe wiza ikila ayendi kila thank you nongo yo so oilo menenge muno 200 grams per day zenzi yenge andu meka upulanya wija liwa kuina dairy meal yaku ina pollard yaku we liwa kuisobesya ngongela ndini yawe kaudhimia ngombe cia kutotsi ngombe yaku menenga dairy meal 4 kg per day was dairy meal ko amino di 4 kg yongele isiko na cia monozu wimenenge inena pelang na soba in bulk with ya munuzi okukongela kwa amino tabake kwangelo kwenda cha liwa usiuzu yongela isiko isia ku but nzela the best nani yoto andivice yana nduga so thindo wrong na naleta ad libitum kana free choice with ngombe yakupe bala muno ikala throughout ando mekura si kulimu yo muno si kala ngombe zindu kana na si umwele muno si no tende ngwenda mundu with ya tena unenga mundu bai icho ni wiki muno si ondela imu idele unothima kwa ngolo kwenda wona mundu ekia aitabaisa maende ayuzidi mwana wangalanga ingitabaisa maende ayuzidi mwana so na mundu si kala ukaita kwa kila mwi wangu kwenda badi ngombe the same ngombe zikona ye mundu mingi la siomwe imancha hii na woni mingi ndio lo menenge mundu nesa nene no ya mino kwata kwanga kule kwenda wana yatulia ne kwenda na mundu so free choice kaba ngombe ku mundu ukiya bandu inena ebu na ya anye yidi that's the best way tondu keso wrong na ikawa tabase na aniwa inane na mundu na aniwa ikwata nzi yidi so free choice ni the best and ukabulana kigu ukabulana mundu na kigu nondo masamba tu ni masembe youtube tabyo lo amaneno Diamond V ni ndawe mwe itunengete mausungio manene muno ndikwa zane akati mitonda akasiwo Diamond V ndatu ta feed additive Diamond V ni yeast metabolite kana yeast ni laita machicha but si machicha ni product ya machicha kana laita ita yeast ni more than yeast difference ya Diamond V na normal yeast ni kana ino ona make mwini indi likilebwa idi utethesya ngombe yaku ibwau na ngora bietethesya hata kiwango kibetha kwa njeno na machicha ni kana machicha alika mwini 90% dio yake yikaukwa litethesya ngombe machicha ndethesya ngombe 90% of it ika no 10% ngombe tetha kana lakini ino 100% no kwata benefits ya na benefits ya ni chao pege nikita kuthia liu na nungu akwitha maliu ala tu kwato yu nundwa liu scarcity ya liu na water view lakini ni anangikia na sinamu dambo Diamond V ni wayuka itethesya ngombe yaku itethesya mbuyi yaku itethesya nguku yaku itethesya ng'onyi yaku itethesya nguluwe yaku kuthia liu nesa so ino ni asindu sionde ti yango ni asindu sionde ingi ya ngombe cia pekaka na ya ngombe cia pekaka i Diamond V no nenge kindu chonde ki musi waku ithe ni nguku ithe ni ngombe ithe ni mbuyi ithe ni ng'onyi ithe ni chau itethesya kuthia liu withie kindu chaku liula walika mwini wa ngombe yaku mwini wa mbuyi yaku ni wathiwa na wa benefit ngombe yaku kwa ula india elite siambe ya unengelelo hapa siabikaba Diamond V kwanza the best time ya kunenga Diamond V ni kindu cha cia wow keka nini nundu akwitha ni soba cia ni etethesya kwana kwa rumen kwana kwa ivu ya ngombe withie ni ambio thia liu tene kindu pege takasau twasia by the time koko wini wake konengo Yîia nikele kwitha katono ya kilo ile cia dairy meal na yu ethaka ya ibu ya kwendea na kubika kiwango ni kiu withia ni kana kaisa kwithia katono wikekala muno kainengo Yîia na withia no alusta mukulima within 2 months within 9 weeks wale kwithia kasoka kawinite ukaegato kanenge Yîia Diamond V ni kutete kwa metuki muno nundu kwithia yeya ibu ya ngombe yeye ibu ya mbuyi yeye ibu ya nguku yane kwa metuki yani kasuikane kwa metuki withia no kambio elu na kakaitengemea na youtube minaliu kwe minaliu pege ndio efficiency efficiency in two ways efficiency yani ni nama ni ndo yangu ya nama withia ni convert liula ya nengwe ilikinamani ti liula ya nengwe ndo ile wacho kandingi watu kinyesi ti liula ya nengwe ile yeka kwanangika
with ya ng'ombe yaku utono menenge kilo ina cia dairy mill ya tetheka kuma na kilo ina kute unenge kilo ina with ya tumio kilo ici ngitatu ile cieka kuma itendie inefficiency then improve production in terms of yani Yîia kuongela Yîia in terms of mathai kuongela mathai in terms of yani nama kuongela nama with nguku ni akwata na menesa yani ng'ombe ya meat like beef meat ni yekia na makosio ngindu cha gatatu ni kile immunity ng'ombe mbui nguku inengete Diamond V ni become more sensitive ku resist mawo kana kukinga ya mwene ina kinga amwe nesa ng'ombe siwithia kana mbui siwithia kana nguku siwithia uwo wizo bikamwini mwi wayo no manie kana pe kindu kiende na wa develop resistance whether na defense system nita mundu na ngiti na mundu ngiti na ngiti muzi wake mundu na ngiti ni mutabasia pe ndo yokite pe ndenja yokite lakini mundu tena ngiti za kugwa mongo ikimwa with the same na Diamond V ni tabasia mwi tene weambe ku prepare okay with an working na mawuso yes na yena tunengata Diamond V nayo yani twambia na ng'ombe yani ng'ombe ni kasau kwa kamino cia uikanenge Yîia no kanenga kala kachiko kanini ka ela teaspoon kachiko kamu kwa muthena ukaya kwa kilia kana we no wiki ya Yîia ni yaka inambio ngwe goya wiki ya Yîia kambio ya Yîia ni nondone kana okay ina kwa tibala umite yaka saukaku ni sitene tupela system ya tene akasoke kakonga lakini tumie ku okay ikasoka mino ciao kana kaibula nani nya kamino kuonga colostrum kana kila itake thana kamina yake thana kaza une nyama ka separate ikenda ng'ombe withie ni no kitenge nondo ino abula ni ng'ombe na kasokayo ng'ombe kabitha Yîia kaso ng'ombe ni mbu no na kama mailo komana okay essentially kama yume ka konja yala meka konja ukeke ali uni lakini no with I will lose over time no ntwele kumo Ûîmi news to like Ûîmi mai yes ukekwa kamia winenga so lakini uni ni Ûîmi ngitwa ile kusomera so no Yîia kana ukeke ali uni kisiko kimwe nusu kisiko yani kila kisiko kinene nusu kisiko yani kala kisiko kaninga kisiko kwa kasau aya kapikia kanene baka kamino winiwa ng'ombe nene inenga kisiko kimwe kala kinene kwa muthena ithai ka plan liwa in jumla ukekea kilo kimwe na nusu kwa tani imwe yali yani nguku kisiko kimwe kwa kilo 10 sia liwa nguku wibula na inenge yes aya yu sikeli omundu atono kumukwata atano ko ena MAKÚLYO enda songiwa sindu enda kosa sindu ino sikeli to spread all over the country atuthukuma na twithia na officers kila bandu thini wa country tu kindu chambe no tukwata KWÍSÍLA SMS ela ni kwata no mione screen yaku kana ndienda kutabeni kana ela nukwenda tukwata kwa metuki no tutumie SMS kwa namba kwa ile kana nimesome kwa ile 5 monza kana 22537 hizi ni free watu SMS ni free of charge na ito kusungia kindu chake ile twithia na socials no tukwata Facebook KWÍSÍLA Africa Limited no tukwata Twitter KWÍSÍLA Africa Limited no tukwata Instagram KWÍSÍLA Africa Limited watu DM kwa na tutumia message bu ito kusungia kindu cha katatu ni kana twithia na maofisi kundu kiki kwa ndino itu anakwa aggravate wathi kwa aggravate lebe kubinaku na wetha nukwenda na mundu tu aggravate is no yothe sikata kutukwata but mwoso nitusobete tubuku twakutethesia muimi kukwata information kwa ulaisi muno maundu acio monthe nanenangi maingi ndananena pe kabuka twita kafu tukao kabuka ka utethetie kumana indu wele kwa ng'ombe yaku kumaika sau okay ti ng'ombe yaku kundu ayekwa yakasau gina katwike eifa gina koko twika kwa mwene ng'ombe na kaisia nijo tuma from cow to a cow from a calf to a cow kuma kasau gina twika ng'ombe kabuka yake daika sio muno na kakweleti kwa luka utono kuelewa luka ila isivyo wele kwa yakasauka kwata wele okekata kabikaba wele okekata kabikaba ngenda ide kila kiwango ni cha ng'ombe yaku nuisindo eleka ndukima makutu yes na wawe then mpe mandobo changanyiko njo kitu mtibo atunenga information free of charge ela ina group mwina sobeje group yenu netukati mu stream free of charge ela wina munda waku na nukwenda kutukwata wa SMS bu na tukwata free of charge kana watu aggravate ni then nukwenda kutukwata na tukwata free of charge wana products itu si dia sina number vuto nokuna muketha na tukwate yes ni muvya muno ndo wa bika studio cia Mutongo TV ngwatana mukamba ni watethia Ûîmi amanano patoneke akaumia kendo KWÍSÍLA Ûîmi wake yes thank you
Karibu sana. Haya, mwenda musaisi hapa wisenezane mutongo TV ngwatano ya mukamba na ende tu na mwene kuma kambunini wa CKL ola ukutethesya wese ya wimi waku ni wakwete kendo tuma SMS kana utuma ni mugubi wesela namba ni su kione kwaku ni kenda unana namo na wikwata sindu sione kana ende wese ya wimi waku ni waila neta wa Steven Mwema na unit okoma na saa 3:30 ni kunenge vilingi wa mavokwa au yutuaneza inu ni Mutongo TV.